umthandazo wesabatha yini yesabatha mayetholwe isandulelo sesihlabelo somthandazo wesabatha isihlabelo senkumbuzo ezulwane senkumbuzo yokuzinda inkumbuzo yokunkulunkulu Thwalo ke waye wesuma akhulume ngabafazi akhulume ngothanda
kuthiwa iyonda okungalona kuthiwa lezo nkonzo zontathu asibhaliwe zacishwe ezulwini ayisuma aphambe ngazo akhulume ngothando la ethempelini eluleka kodwa leyo ndawo okululeka le indawo usumela ukukhulume kubaleke ngani ikhale phezulu kule ndeni esizele amen ilokho abantu abenkosi ngiyamkhulisa kakhulu ukuthi sikwazi uma usuma la ungasitsheli indawo zenkomo zakho nokuthi ushayise imoto waphuka idolo wasinda cha ngena nje ukuthi ushembe lo umndeni nami ithe iyathageka ekhaya emthombo umhluko ekhaya emthombo sidonswe kakhulu ngendlela yokushumayela kakhulu amen yacela abantu abenkosi sengule lothuba kakhulu manje uthi labo amamndeni yabo noNkulunkulu efikile wabatshela ekhaya emphefumulo baphame manje bayihlangene nemndeni yabo amen zuba izinsizo kube ngomama wonke umuntu lapha ngaphakathi sibili inqobo nje manje umyalezo ophathisiwe ngekhaya emphefumulo amen bazobathatha ngapha esizweni babethatha bomama nabodala tathu ukuthethelelo namakhosana ngudala kodwa abagqotshwa kuyosuma hlakaleni amen umntayithaza ukuqhamuka leyizo ngawuphi amen ebesebeyihlo angasuke ehehla ngagibela ngakhulosha esekushumayela thoba konke lokho akufunye suma nje la ungene endabeni amen Nasifike kwaNazaretha kunyazizwe lo okhulumayo uphumlane yakwaswisi kwanongoma ngaphansi kokhosi bakwaZwide bantwana benkosi ngizohlambulukela imindeni yakithi ngizocela uNkulunkulu wasehlweni unyazizulu elamule impi phakathi kwezangazi namakhehla ngelinye ilanga lakwasukuma insizwa yakwabuyela yathi ibone ngilaphana ngidrayiva itruck ngiyongena emosheni uma wesekhuluma amakhehla athi lo mfana lona akanakile athi amakhehla ahambe emhlabeni ekadilane namakhosikazi abantu namakhosikazi abafowabo okunye athi ayelala namadoda ejele kuqhamuka izangazi ezimbili zithi lezi zangazi mntanami sikhishiwe zithi lesi sodwa mina mntanami ngagale uNdlunkulu ngagale inzalabantu yakwasibisi uthi mina ngangenalo icala emhlabeni angizange ngibe necala kodwa icala lami labakhona elabalindi ukuthi ngangihlukumezeka emendweni la engangigane khona uthi inkinga yami ngathi ngihlukumezeka kakhulu ngase ngithatha ngahamba ngiyokha amanzi ngacabanga ngiyokha amanzi uma ngifika lapho ngiyokha amanzi uthi ngacabanga umcabanga ukuthi ngiphelelane emundweni engihlukumezeka kuwo nje uthi ngase ngiduba ngahamba ngaphunga ngahamba ngayosebenza ngithe mase ngisebenzile ngase ngihamba ngiyozakhela indawo ngashiya umzwami ngashiya ney'ngane zami ngayozakhela indawo la engizohlala khona kahle uthi umntanami ngafa ngafika le ndawo engakha kuyona ngishonela khona lapho uthi umndeni ungikhiphile wathi ngihambe ngoba mina ngayihambela mina emzini uthi yena namhlanje angazi ngiyadinga anginayo indawo la okufanele ngihlale khona ngiyacela uNkulunkulu kwesakazi esifunele eceleni ethelele emndenini ebese ecelela namakhehla alo bexolelana bese kuwela emzini wakhe amen bese sithi angihambe yedwa mntanami nangomunye uzakwethu ngihamba naye sithi lesi saqala sithi uMandlovu lesiqanisa labantu lesi sifika sithi mina mntanami njengoba kwasifisi ngizalwa yimina ukhokho wena ezalwa yimina sona sabuya emendweni sasigale kwaZungu wayesiyasixosha uZungu ngenxa yokuthi sabulala intandokazi sahlangana nabanye amakhosikazi babo-5 bayisebebulala intandokazi wayeseza uZungu ukuthi laba babulala unkosikazi wami bayisebemthatha abanehlathi bafika bambulala bathi mntanami mina ngumamlambo le ngikhuluma ngayo lapha esibili ABC ukuthi
wazala okhokho bakho ababili uDaba noFela phakathi uthi ngimina lowo uthi ngiyezwe nje uma lithi mina babuye bazongithatha abakithi uthi cha mina azange bangithatha abakithi waphinda losibisi lo wangihlumeza kakhulu wangishaya ngahamba ngayishiya nami ingane ngoba usibisi wamthola ekuyemendweni eXoshozungu wayesemthatha wayesemzalisa ingane ezimbili ongokhokho bami uDaba noFela phakathi uthi-ke mina angiphelelanga ekhaya ngahamba ngabuyela emanqweni akithi sasakhe kokudala uthi mina anginayo indawo uthi ngiyasula ngoba ayikho indawo engivumeleke khona uthi angazi nokuthi ubani oyosiza mina angiboni ukuthi khona ingane yokusiza mina ngoba ayikho indawo la ngikhona sengithi mina gogo ngizocela ukulekelela kuShembe uthi ngicela ukuthi bonke abandinayo abangenandawo lapha bafela khona ngicela ukuthi uShembe ebaqalela inkathelelo emndenini labonayo ebesebafunela indawo la khona ezokwazi ukuthi behlale khona uthi awu mntanami ngoba unomqondo nje awuyisho ngale leyo nto hamba mntanami futhi uqalele kuShembe ukuthi cela sifunele indawo la esizohlala khona ngicela uShembe uthi elamula amakhetho lezwakazi ibyawo bese ebenza bekolele bethelela amanzi ebese bageze bafaka ekhaya emphefumulo ukuthi abantu bangenandawo ebaphindayo ebese ngibonga ukuthi imindeni yakwaSibisi yonke ukhathi inkosi yakwaSibisi yabona ingena lo ndlunkulu bengena ngiyacela abashumayeli ngithunyiwe imindeni yakwaThelezi njengoba bekhuluma umakoti bengilindele ukuthi ekhulume ngoba ithe ngicela ngimlekelele ngoba amacala kumaningi izinto eziningi uzoba akazukwazi ukuyikhuluma zonke ngoba sebesikhathi amacala bazange kuthethwe uthi ungalalele emacaleni kaShembe alodwa elinye lakhona ukuthi babulala unkosikazi ngoba welandela uShembe bambulala bembulalela ukuthi ingobelandela uShembe esikhoweni sabo la khona abulalela khona abantu uwakhumuzi wakhe bayeseyambulala okwesibili bahamba bomhlasela ngoba bemazi la ehlala khona bafica ukuthi bambheka bangamthola isalukazi uthi-ke wayesenikeza ukhokho wakhe uthi ukhokho wakhe uthi ukhokho wamalume wakhe lode khuluma ngaye ukuthi wayethwele uthi mina ngithwele ngey'ngane zamafana uthi mina ngangizala kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuhlaba uthi-ke mina umakoti wami wabulawa yena-ke inkomo kuthiwa wahlatshwa inkomo yavele yamgwaza bayazi yamgwaza nje inkomo washona uthi mntanami njengoba ngihlatshwa inkomo nje yingenxa yokuthi mina kwasefuneka igazi ngoba ingane yami eyintandokazi kakhulu iyona kwakusefuneka kulandelelwa uthi ngazima uthi kwasethathwa mina uthi-ke okubuhlungu unkosikazi wami wesibili yena wayenomona wahamba wayenamakhosikazi awu-15 uthi wahamba waya kubo wathi ebuya kubo wabuya sebemfumbathisile uthi wafika waqotha onke amakhosikazi engangindawo uthi into oyayibaqotha ngayo wayehamba emfuleni uthi wathi sebaqedile wahamba wabonakala emfuleni ememeza mayezofa umuntu wayefika ememeza kanti bambona bakubo uthi bafike bambamba bambulala bamphosa phakathi emfuleni uthi ufike kumakoti wakithi uthi ufuna ukuthi loyo ngithathile imisebenzi yami uthi ngoba ethi ufuna umthathele imisebenzi nje ufuna ungena lapha ezileni ethathele imikhuba yakhe ayenzayo uthi anoqapha laba abantu abahamba nemikhuba bafika kini uthi awuzani izothosa kanti bafuna bethathe imikhuba yabo ngicela uNkulunkulu osemhleni la ngona khona engithathele inkosi ufuna ukuzwile amen. Bantwana basezulwini ekuseni ngithema ngithi ngiqala ukukhuluma wafika lawo malimi ahlala engibamba
mhla kuqala ukuza lapha kwaxoxisizwa nje thempelini zathi uShumayeli sicela ukuhamba nawe siyekhala emphefumulo ngavumela phezulu kodwa kulaleni kwami ngabona inkomo ngiyikhuleke ngentanga enhlakomuzi kithi ikhuluma lenkomo ithi mzukulu namhlanje ngoba sowuvumile ukuya ekhaya umphefumulo uma usangikhuleka sekuphelele konke akukho osekuyinkinga manje sekuphelile ukuhlupheka ngathi mina uzohamba niyodla amasimo abantu yathi cha phela abantu abaye ekhaya lomphefumulo basuke beyokukhulula zonke iy'ntambo ezibabophile ngiyekele nje kanjalo kukho lapha ngizela khona lapha sekufikile lapha kufanele uye khona ngavuka ekuseni ngayifonela iy'nsizwa ukuthi kukhulume inkulumo enjena zajabula lezi nsizwa zathi cha hamba nathi futhi wakhathazeke ngemali ukuthi uzokhokha hamba nathi uyise ekhaya lomphefumulo sithandile thina mshumayeli wethu ukuhamba nawe ngoba-ke sengihlela ukuthi ngiza la nakhona kuthoma umshumayeli nje uthi mshumayeli ngicela ukuthi ngihambe nawe siyekhaya lomphefumulo uma ngabe ngihlela ngikhuluma nabo ngibatsheni ukuthi uthe umshumayeli phakathi siyahamba siyekhaya lomphefumulo angimpelekezele nempela ngibabonile bebaningi kodwa abanye besavuka bevuka laba bantu ubona ukuthi lo muntu akudala ahambe emhlabeni kodwa uyavuka ukuthi angavuka angene kuleli muntu okume khona kodwa bengolona unyaka kodwa begqokile ngizacabanga ukuthi mhlawumbe omunye wokhokho egqoke lo mjiba ugqoke ubaba mhla ezobusisa la ekhaya emephambi kwabo nje bavimbile athi angavuka ahamba agcishe laphana kule butho eselime ngey'nyawo bantwana basezulwini le ndaba lapha enkulu sengathi unkulunkulu angasikhumbula inkosi enkosini igama lami uMabaleka wamhlongo omalume ubaba uMawasole ngikhulela komalume entabeni zasempangeni ngaphansi kwenkosi uZuku Manazaretha Ngcwele ngizohlambulekela kunekhetho elenzuphayo la seke lafika la kuhlala khona abashumayeli mabe maya makuphuma inkonzo yasekuseni ngilibona ebusuku lifika lihlala khona ligibele ehlahleni lelikhehla libhincile liphethe isikhwama lesisenyanga esigaxa la ngithi mina hawu nkulu angathi sekumenyeza isonto ngithi mina nkulu sengingena enkonzweni manje asingene nkulu wahlala phezu kwehlahla lithi leli khehla hhayi mzukulu ngize kuwena ngithi mina uze kumina ngithi leli khehla hhayi ngize kuwena ngathi liyathetha hawu nkulu ngoba ungena esontweni phela ma uze kumina sokhuluma uma sekuphuma isonto leli khehla hhayi angeni mina esontweni ninahlala icephini mina ngihlala icephini mina ngihlala esikhumbeni ngithi manje uzokwenzekani nkulu ngoba phela manje kungene inkonzo yesabatha manje la esikhwameni salo leli khehla kuyasekho labantu abakhulumayo lapha esikhwameni hawu ayibuye ngicayi ngibuze leli khehla kulo lapho phezu kwehlahla leli ekhulumayo esikhwameni abantu abakhuluma esikhwameni yini le khuluma esikhwameni ithi hayi abalozi ngithi nabalozi ngithi hayi abalozi ngize wena ngizomlinda kodwa kuzophuma isonto ngithi mina hayi nkulu lapha awulakwazi ukungena ukuthi bakusonto wena uhlezi ehlahleni ngiphaphame lapho kusatshela kanjalo ukuthi alehla ehlahleni sithele ngelinye ilanga sisebenza emalikane kwasakhiwo kusalungiswa ngale emalikane kuvulelwa amanzi lapho emalikane ngabona ngathi umfula mosha usumfula kunekhetha elikinywe elibanjwe yinyoka kunesalukazi wakuyisalukazi naleli khehla ngiyabona ukuthi leli khehla futhi libanjwe yinyoka la lithandela alinyambathele umfula uguquke phezulu amanzi leli khehla lapha inyoka emqaleni ayikaqeli le nyoka emqaleni
saphuma ukuthi salwazi esasibhathwe naselomfula lona masiphuma lesalwazi sigasesenkulu lapha phakathi mina sengoma kulo ngapha sengobhabhatiswa ngapha ndikhomba kulo mosha ongapho lo okuba khona intendeni emhlophe lithi sisesaka manje ngiyabona ngapho le intendeni emhlophe kunabantu abashawulayini nabo ngiyakwazi akathi ngiyabazi abanye bemndeni ababuhlongo abanye ambazi kodwa lesalwazi siyojoyina lapha kulaba bantu abobhabhatiswa lasala likhehla ngaphansi kwamanzi laba ezokwenje kuthiwa ngicabanga ngolesithathu ubona ukuthi isalukazi sifika mbina sithi isalukazi yeyi wona mzukulu mthethwako ngojoshubheka kozukube nini uma ungayilungisa indaba lenikehla lifuna andilakukela lakuhambe emzini wakwazungu emandini lapho ufuna uyolungisa othathela lapho nibhakaza ngathi mina yehoko mina nginazaretha mina ngakhetha inkosi ngoba ngizombe inazaretha umbulo akanikeza abanye bafowethu abafuna ikwamba mina akakwazi ukuthi ngiqhubeke ngokuthatha ikwamba amen ngabe ngabona amaNazaretha khona insizwa kuthiwa usisha kwamagubane uzala unkokeli ngapha kwamaphumulo besebenza naye ngapha ePhayitown ngabona le ndawo amaNazaretha le ey'khali imphefumulo iyashintsha ngabona la lengaselokuzeni le ndawo ngathi udonga masiphuma lapha ekhali imphefumulo esibona abesweni njalo uma ivela ingamaglasi kunabantu abasuke bengilunguza ngamaglasi kanje umndeni siyengawubona nje ungilunguza laphana uphilile umntanawe okakhokheli madangazela akaze ngibone azi ukuthola kanjani le nkosana kamagubane ngabona iphethe imbobo kwakusagila ngabe ngeqembu lamakhasi siyesebenze nawo la ekhaya imphefumulo ishaya amatekisi ePhayitown ithi yona hawu mhlongo ithi lokuzana lo muntu mina ngithi usidwa aphathe isagila nangeqembu awu labantu abaningi kangaka kwangathi uvele utendele kodwa amakhehla ngabona hamba ngemva kwakhe eqala izinto ey'ningi isagila neqembu kwathiwa hhayi iy'cephu lezo namacansi ogogo bakhe labo senqobile imndeni yakubo isingenile ezulwini likaShem inkosi kusisele ezulwini ngiyayibetha inkosi yamaNazaretha ngicela uNkulunkulu kaShembe engiphe indlela yokuya kahle enkulumo yami ngoba ngiyaqala ukubaphambi kwabantu abaningi kangaka kuyasinda igama nguNduduzo Sibongamthiyane wamaphumulo ngizala sithole sangithi khona amaphumulo ngaphela amaqadi kuwe kwafika ubusisi ozalwa ubaba omncane usisi omncane efika ezela ekhaya lomphefumulo indaba yami ngixoxa ngendlela efike ngayo ngifisa ukulandelisa ngendlela efike ngayo ngoba ekuthiwa ikhaya lomphefumulo umuzi bengingawazi ngiwazi ngokuthi kufike usisi la wafika ngena la ekhaya lomphefumulo naye ukuthi wayihambele ngey'nto zakho ayihambele ngazo usisi usuka la ekhaya lomphefumulo ntambama uhlala eNewlands angazi Newlands East or Newlands West kodwa ngiyawazi ahlala khona ukuthi anginalo angikazi ukuhlukanisa lezi ndawo uma ebuyela endlini usisi ufike uyalala igama lakho ungahleli ufike ebanje isithongwane esiphuthumayo uma elala useyangiphupha uphupha mina ngidlalisa iy'ngane zabafana eziwu-2 ey'bombani mayesha into ethusayo nethi kakhulu uma eqeda losisi uyithuba leliphupha useyangifonele engangithole efonini efonele ekhaya efonele mawange uyamtshela ukuthi yazi ubelawamba isithongwana usephupha ngiphuphunda ukuthi uzodlalisa iy'ngane zabafana eziwu-2 uthi umawangaya umntu uthi azikhe iy'ngane zabafana eziwu-2 angizazi ethu ey'zalayo ey'khona ilento bananobani ayingane adlulayo inkinga la inami iqiniso ngiyalazi abalazi ngisho ekhaya abalazi kodwa mina inkinga ngiyalazi lento yokukhula ngoba thina siyafika angake ngidlulayo umpaphatisile sihambile sashayisa ngoba sesafika la lezi ngane akhuluma ngazo ngiyazazi ngingazali kodwa manje ekhaya bengazazi
sekhama ngosisi ozalo babomncane kwenzakalani ngazo baba landa uthethe icala lapha ingane eyoqala ecathi ukuthi ingane yona inkosana yami endala ngangiphuma esikoleni futhi nami ngokukhula ngayihlanganyela nomuntu wesifazane njengabonke abantu kanginasihlanga khona futhi wakhulelwa wagula ngokusho wakho ukuthi wagula nami ngigula futhi egula kodwa abantu bayagula ngokuphathelwa izifo zamantombazane kanti mhlawumbe ngaleso sikhathi ilapho wasebonakala khona sasingazi sasibancane ngizwela ukuthi ngithola ngoba esengifonela esengitshela ukuthi yazi kwenzekile kanje esengitshela ukuthi kuneminyaka edlule lo muntu engikhuluma leyo ngane namhlanje nami neminyaka ewu-13 14 lapho kodwa ungifonele mhlawumbe kulo nyaka odlule ngitshela ngazo ngihambile lento lengathula nayo kade sengivuma ukuthi ayi ikhona kanje namtshela umaye ikhona kanjalo ngahamba ngayekhaya wonke umcimbi wafanele ngokuphuthumise ekhaya koma ngizama ukungenisa ubaba ngoba umama ekhaya koma akashadile kunesikhathi sokuthi akakwazi ukungena kathiyane ngoba akaphelisile kungcono mhlawumbe uma ebuyela ekhaya kubo kangithi bese ngizama ukulungisela leso simo ukuthi ngizama ukulungisela umama ukuthi hhayi angibuyisele ekhaya bese ngilungisela izinto zakhe uma sengiqedile bese ngibuyisela ngokupheleleyo kathiyane kwakhona umuntu obonayo owesilungisela lo mcimbi lowo ngenhlanhla zahlangana kanzima nanokwenzika nezitholane zahlangana zezihlangane kodwa ngizogcina ungacaci kahle uthe baqeda nje lokhu baqeda wenza umcimbi ngosuku lwangakusasa wavele wazoshona ingane ezalwa udadewethu yavele yathethela emanzini okwasha amabhodo washa amabhodo nje okwenza umcimbi ingane vele yathethele ukuze emanzini lebhakede le-element angena phelela ngesimo ingane ngambi ihlehla idanone wayibamba siphakathi ebhakedeni ngisesibhedlela ephumula ingatholi ingane emanzini abilayo yaqala lento yangidla okokuqala umcimbi uhlangane kanzima sewenzakale le manje angayikhulumi namanje akayikhulumi mina nabakhona ekhaya komama ukuthi yiwa kanjani lento le sokuwa wami ukuthi lento le ikhona inkinga ekhona ngoba vele sengifundiswa ukuthi ngiye ngenza umshumayelo ethilana awukwazi ukuhlaba uma ngabe uyiqalile lento le nami ngangakayiqala oluhambo kodwa futhi ngangakasoti ngangisalahela nje ngangaqala ukuthi lolu hambo loluze ekhaya lomphefumulo ukuthi mina namhlanje kuye ekhaya lomphefumulo kodwa bayesezibonisa ukuthi umshumayelo awukwazi ukuhlaba umase uvele into kanje ngebhadi mina ngasengikwenzile ngicela uNkulunkulu kashembe engipha amaqhinga ukuthi kudlula kanjani esimeni njengana leso sibusiso uMoses lokhulumayo uVusimozi phamsizwa uVusimozi kangiza ngokwakhulumayo kodwa-ke sathi ngofika ekhaya emphefemulo kwase kufika ukhoko bathi ukhoko mina ungithathile ngaphansi komndeni wakhe baphumile nonyathi phezulu ukuze ngilovuse umndeni kakhoko kuluphi uhlangothi baba kumiqondile komalume ngiye kwamhlanganingana inkosi yethu uTembe sikwenzile-ke ukuthi losizala ekhaya emphefemulo ucabanga unyaka wesithathu wesuqalile kodwa-ke okwala ngoba kupheli silala namhlanje kunengane sihamba nayo la kuthiwa uzinhle ingane yami nayo leyo-ke ukhoko uma efike efuna ukukhuluma ekhaya ukhuluma kuyo asikazi siye sangomini konke sikwenza mshekhani okwalapho wafika ukhoko kulengipheli into enkulu okuyiyona yona esingayo la namhlanje wathi ukhoko singaphuthi ekhaya emphefemulo kuleli sabatha esikhulu namhlanje ngoba kunomhlangano omkhulu namhlanje kunomhlangano la ekhaya emphefemulo omkhulu so phatha-ke iy'mbuzi ezimbili zamapakomakoti wakho lezakomakoti kuyilonto ngenhlanhla kwasibambisene
isibamba ngapha besifaka ngapha besizosenza kanjalo asiqala ukuletha impahla bazogeza so bagcine ukhokho subathanganise bawumndeni yombili lemndeni siwumndeni owodwa okomakoti nokhokho ngaleyo ndlela-ke bathi singaphuthi namhlanje siwoza ney'mbuzi ey'mbili bakhuluma kulo mntwana naye ukhona emakhosazaneni wayesethi-ke omakoti azibe y'mbili eyodwa lomntwana ukhothile ukuthi kuthiwe eyakhe ngoba ngapha ekhaya kogogo iyodwa wathi-ke nenenye kukhona umkhulu oyedwa ombekade emfishane kathi uNkulunkulu egeza abantu la akazange amanzi afinyelele kuye ngakho-ke kumele kugezwe yena ngaleyo mbuzi njengoba sizenayo impahla namhlanje Amen. lela-ke sibila akasakhumbule naye lo mntwana kwathi leyakithi wathi uTokhokho uphathe yodwa uze nayo nawe ngapha esayidini lokhokho manje ngiyacabanga nami ukuthi mhlawumbe ngoba ngike ngihamba ngoba ukhokho thina simtholanga la simthola ukuthi uManazaretha usenyakatho eMozambique ithunala kusolwayo sekubuye kuyolungiselela nakuyo ndawo masifika kuyo akho muntu oke wathi ngoba sisuka la ekhaya imphefemulo asibuze ukuthi ngobani wathi phela iminyaka emibili siyifuna ukuthi ngizohamba nami la ngibuza khona ngoba ungabuzi mina ngizoba ngikhuluma ngivulike lokuthi nize libone ithambo lami ukuthi likuphi nizolithola futhi njengoba sebegeziwe ngalo muzi Manazaretha. Amen. Mangifika kuleyo ndawo-ke ngifike nomalume namajuteli eGoli kushuthi mhlawumbe ngoba kushiwo seni ukuthi uma engakhethwanga umuntu akakhethile kodwa yena behamba phambili namanje ngiyambikela konke mafika ukhokho akhulume nokuthi uzokwenzekani kuningi kaManazaretha ekhuluma ngoba manje useyacula manje ukuthi la ndawo iyini asikhombise ukuthi izoba yini lapha kuleya ndawo ngoba bengekho inkosi kwase kuthiwa-ke kufanele mina ngiye lapha ngiyobheka leya ndawo ukuthi funa ngiyobheka leya ndawo abantu balaphana balinde mina bonke bakhele izindlu bonke bazophakelwa yini njengoba kwenziwe ekhaya emphefemulo ngakho-ke akushiyo Manazaretha lokho kwenziwa la kufanele kuyokwenza le kuphakela labantu abaphilayo balinde mina ngakho-ke manje njengoba sila kulevekuphelini ethi kunamapheji akhona uthi siku-stage bengizothi uma kugesi stage 9 ngoba uthi igaba ziyishumi sekushiyeke isigaba esisodwa ukuthi sihlanganise konke uthi sesiselambile ekhanyayo engeke sacisha umuntu kuningi abantwana benkosi kodwa ngoba nabafowethu bakhona okubalulekile ukuthi kunemithingi namhlanje umhlangano omkhulu esikuwo namhlanje la Nkosi usisele kuzwini ngiyacela inkosi kusuku abaphathi abangcwele lokho uqile usabatha wakanzuza wakhele khona la inkosini namaqala bantwana benkosi ukusaba namhlanje njengoba kuyisabatha siguqile lapha phansi baleli gceke ngivuyele sibonakele sasenkosi enkulu unyazi yezulu lithe maqhamuka lapha esangweni elikhulu luza lapha ngaphakathi lahamba ibanga lelilandela inkosazane ngemuva lithe malifika lapha phambi kwesango laselima laseqalaza ngala esandleni sokudla laqalaza esandleni sokunxele lasengena kancane liza kancane ngaphakathi base kuthi okungidide kakhulu bantwana benkosi la ngaphambili begcwele omama bangembethi kubemhlophe bebaningi bethe shazi beze bafika lapha phezulu ngasesangweni leli elizongela iy'moto zenkosi lapha kwesakhiwo begcwele omama kuyonke le ndawo yale kodwa into engidide kakhulu le ndawo le engala ngemuva ibingala engathi inhlansuthi yona ibihleli ngala ngaphambili yasibuza inkosi yamakhosi yathawu wenhlansuthi lapha indawo yobani ya ikhomba lapha kwalezi zihlahla lahleli khona amakhosazana wasekuphendula bani ngoba engathi behleli inhlansuthi ngala wasekuphendula ukhumalo lo waseMoriya lovama ukuhlabela kakhulu la ekhaya uma ngabe kuthandazelwa abantu waphendula yena sesiguqele sonke phansi ngamadoda wathi lahlala amakhosazana inkosi yamakhosi wasethi inkosi inkosisi wasethi yindawo le ndawo lena njalo ngaso sonke isikhathi uma ngabe inje le ndawo ngabe kunethe izulu imilutshana mesengabe sayina futhi igunde yonke le ndawo usuka lapha hamba lapha phansi kwehlahla igunde yonke ihlambuluke le ndawo ibe yihle ngoba kuhlala amakhosazana ibona wathi inkosi yamakhosi sizokwenza lokho okunye futhi akushilo bantwana benkosi unyazi yezulu lubuzile lathini nabapha abashumeli balekhaya
asesho ukhumalo sene balapha endini yamakhosi bahleli khona la hlala khona abashumayeli mabehlangene wathi nina angeke ngikwazi ukuthi ngizengene ngaphansi kodwa ngizothatha imbadlulisele nawo umyalezo asebheke eceleni sebuka ngala ngaphesheya uma ibuka umuzi wakhe indonga ekaveli phezulu wathi hawu umuzi wami awukakaveli nale indonga kanti la ikakwenzakalani umuzi wami ngiyacela ukuthi ngikhuphule ngokushesha ngiyawudinga lo muzi ngoba usuwehlisiwe ezulwini amen wasethe ningidlulisele kubashumayeli ukuthi isibusi sebengizilethe namhlanje isibusi sokuthi ngizothi maqeda iphalesi lami ukwakhiwa ube sengibalethele insimbi yesikhumbuzo senkosi yamakhosi amen inkosi kusele kuzwini Ngibingelela abavangeli uShumayeli bakhokheli namehlokweni ngegama lashana amen asophuthuma sesikhuluma umthetho uShumayeli Akhulumela phansi akahlale phansi ukhulumela phansi yebo umuntu uzokhulumela phezulu noma emezayo asijwayele izabelo usatori hayi ufuna lelo hambisizwe cha lokhulumayo umthethweni thusi ebangeni kwamthethwa ithempeli othadweni amen cha lo muzi la eThekwini ngohlala namhlanje ngiyaqala ukunyathela kuwo amen sithiwa songeni nalo muzi kodwa angazi ngoba ngelapha nje akekho umhlasuthi hayi okelapha ekhala phefumulo hayi bengaba nje engayilanga sekuthi masekaphi lawo edlule ufingala nendala entoza ifike incane sengane ithi hambela apha ekhala phefumulo ikhombisa indlu engenamawindi engenemnyango yini uzongenaphi ndendlu ithi uzongena akho amawindi lendlu akho mnyango akho lutho isimungulu sendlu uthi uyalapha endlini phefumulo kwamasho hayi ngithola indawo-ke ngingene endlini engaphile emphefumulo ngingene kwenyindlu enomnyango manje endlu enomnyango ufika inhlansi sezibathathu phakathi bese uMshumayeli wakhona ekhaya hayi sekuyaphatha uthenge endishayo phinde ngene esibili iphuma endishayo labi mina ngikafuna ukuthatha indisha engifica lana anginayo amangiphethe ithathe tasiphumbile bese kuthiwa hayi wena ngeke umweluselutho lana akazuze kulo muzi wena laba abaningi izinto abantu abafika njalo ekhaya liphefumulo awu wonakali wami ngaphuma ngidala isele ndishi le eStandby ekade nami ngizolika kuyona yasandisha eStandby ngagcina ngaphawulanga kuyona mase ngithi ngaphuma usethi lona uyazi ngaba lokho wena kade wecela uhambe ekhaya liphefumulo osinikela khona ithile sabela dishani ngayo la dishani nami ngizolika wonke manje ngokuphela la ekhaya liphefumulo thatha lana uyikhona ingakho thela abekho bangini yona Isabsheni labanazareth. Amen. Isabsheni lomuthi mangeke nawo. Kanti khona isabsheni laduzane. Ushaka wakho uyimuhlela. Isabsheni la. Amen. Amen. Bakhona umajira isazana khunda okamazi ushona ekhaya. Lapho mbangu wami. Sazana khunda sekhona amathu uhlala kusafuna le thepele lapha kwamashu umshwelitiliza awumshweli lona. Kodwa indaba lapha nje bengathi amhlanje ngithema ngibika bakumnene ekuseni umshwele umnene wathi umshwele umnene thatho la phambili indawo kwekhuluma umbhobheni nami sesiwanda kakhulu lo muzi nabavakashi abafikile bathi bazobheka hayi ikhaya liphefumulo inkaleli elingashembe bonkosi yabona bashwele isiphelona Because my usisi ukuphakama kwami lokhulile uhloniphile kusifo wami manje khulele ngaphansi kwesibongo sakho omalume kaNgongoma komalume kaMakongoma ngoba komalume esigazi ngoba ukhulu washona uma esaka 3 months engakafika ukukhulu ehamba yolobola ukuze umama ashintshele isibongo sakhe ngikhuluma nje sekaningi ngifika la kodwa ngingabhlambukeli uma ngelinye ilanga umzala kama uthi bhuti wami yazi ngibona uma wakho ekeduze komuzi omuhle ohamba ngama-service kodwa uyabona uma uhlele eduze komnyango kulo muzi uthi uma woza ngibambe mzala mese uphakamisa isandla umzala uzayo thatha ihlaka ngikubambe ngehlaka
ngoba mina ngiyathunukala uma nake ushona ngo-2022 evuvukele babemshaya ngomenqo wasithatha ihlahla khona ngizokubamba kahle ngoba ngiyathunukala isebe ngithi ngiyacanga hayiboyi lekhaya lemphefumuli la ngoba nanka amasevisi onanka umuzi ngase ngiyacanga ukuthi kambe kufanele ngenze njani mhlaka 16 November ngenza lekhaya ngazonikela ngoba ngangazi ukuthi kunikelwa umnikelo onganami engabe unikela umuntu owahamba igule ngase ngiyanikela ngase ngiyakubaba umshumayeli kwaba umshumayeli ngicela ukubuza ukuthi imalini ukunikelela umuntu owade egule wase yasho umshumayeli ngathi yazi ngimnikelile uma sengenzela ukuthi next time ngikwazi ukuthi nginikele wathi hayi asindi impendulo-ke ngokuthi unikelile mhla 16 November kuthe ngolesithathu ngixatshwa ubaba umfundisi ugcweza uthi omunye usiswa ngasekhaya oyinazaretha uthi hayi bo yazi ngisotheni eshobhuti wami ngibone uma wakho laphayana bengiyetendeni ngithengisake etendeni beshisa ngasengivumela ngaphandle ngithe masengivumela ngaphandle ngoba ngase nganganisakwazi ukubeka ngaphakathi ngabona uma wakho ngithe mengimbona lo mama ngase ngasimala ngitshela ukuthi uzobheka ngakimina uthi futhi ngakhohlwe nje ukuthi uma wakho akasekho emhlabeni uthe mengabe sengiza ngakuyena ayibo wase kuyabuka ukuthi uma wakho usashona ngithi nayibo shuthi uma wayekhona kade kwaba bahlangabezwa babugcwele ngoba phela sekungifikele ukuthi umama nje bengabe esikhona imbuzi asale edile ukuthi omama bengabe eshonile umyeni wabo bayazila ngale kwezizayo shuthi sengiyabala ukuthi kulezi eziwu-5 kuhlale ngiyi-end ngiyacela uShemu ngaphezulu asisize ubhuti wami ubonise uma emnika ibhokisi ekugcobezelayo elimnyama esabheka ne-iPhone uma esoyangishutha uvele kuphaka ingane yomfana ifuna uku-overtake mina nasengiyakhumbula khona ingane uma owahamba uma wayenzela babelethisi singakalezi labilayo ngoba iyona wathiza omunye intana ngiyacela Nkosi ngaphezulu ungikhumbule ngiyenza i-trading ngicela ukuba nami ingxenye yalaba abanikela ngama-akhawunti ukuze wakhiwe iphalisi lakho ngiyacela Shemu ngaphezulu ngifisa ukubenzela zonke izinto abayifisayo basekhaya bangipha amandla ukuze ngikwazi ukubakhulula osizini Nkosi busiseni kuzwini Nkosi busise uphama wami lo usumile uzinhle usuke emhlabelingana uzinhle usuke emhlabelingana ngathi ngilele enkosini yakwaTembu ngathi ngilele esibonelweni sami sokuqala ngabona ngathi ngasolwandle ngabona inyoni enekhanda lomuntu kodwa uma ngibona le nyoni ngathi ngiphakathi endlini ngikwazi ngewindi uma ngibuka ngewindi ngigcine ngiphume ngithi ngiyayishikizela uma ngiyishikizela ngiyibona ibambeke enethini uma ngithi ifunani lana ingicela ukuthi yakwaliyena ngavele ngacabanga lo mama lo wayesebenza la shuthi ngithi uma ngithi ngiyayikhiphe enethini ngiyifake emanzini bese siyabonga ngithi icela ngicela loliyeni ukuthi azayinikelele lapha ekhaya uphefumulo esebenza khona esibonelo sami sesibili futhi ngaphupha ngathi kunomnyango omkhulu kuney'tebhisi ezinyukelayo ukhanya phakathi ngathi kume umfundisi ujele umemile nabanye abafundisi uyabiza umshumayeli ushlozi phakathi ubizwa umkhuluthingo uma ebizwa umkhuluthingo abize kodwa lutho ukusabela angatholakali ngangazi chaza ukuthini lokho Nkosi busiseni kuzwile igama nguKosiwe wamngomizulu owasekhaya komalume wangwane enkosini yabampokazi ngasebenzela emntubatuwa enkosini yamkhwanazi last week besilana nodadewethu besithi sizophakela izalukazi namakhehla asekhaya komama nabakagumedela ngiganele khona ukhrisimosi semasikwele emuva ekhaya wathi mayelele udadewethu uthi kwafika izwi lesalukazi lathi lisibonile besikhona nakho konke besikhethe nemisebenzi besiyenza lathi lithi khona umnikelo ophuthumayo ofanele ngabe siwunikele asiwuphuthumise ngokushesha uthi uzawulinganisela lapho kuma-700 rand kanjeni
uthi ngabe ngithi mina kushuthi nangagumende ngaphandle kokuphazela ngiyena so-ke ngathi-acknowledge leyo ndaba ngakhuleka ngasho ukuthi kusho ukuthi lethu abantu siyabuyela ekhaya emphefumulo dadewethu ekhaya ngemali ukuthi namanje sifunda umntwana ayikho isikhathi esimuhle ngathi mina sithi ngizohola nge-13 nakupela sihlanzeke abantwana abaletha lowo mali kuthe-ke ngisahamba igcweli lapho enganele khona ngabona imvukuzane imvukuzane ivukuza bese ngikhumbula umshumayeli majeyethena uma kuqhala imvukuzane ekhaya sekukhona okhulumayo bese ngivele ngikhulume ngenhliziyo ngisengiphimise ngithethe ngithi shambe ungitholele umuntu oqhamaza okhuluma ngemvukuzane ngoba iqala khuluma ngaphezulu nabantu abadala yathi sowabuya zokhuluma ngapha endlini yami ngemanje ngathi ngicela ungitholele umuntu okhuluma ngenhloko uma kuthi isitha yena impela lo ovulele isitha ngicela ungilethelele ngoba ngifuna ukuthi shambe usithathele usisele ekhaya emphefumulo omgeni ngoba ngasisalele ngakagekani mani bekulesibili lapho ngikambani ngilale-ke kuthi emva kwesikosathwele kuvele kuthi isalukazi sivele ngasewindini lami kodwa singazivezi ukuthi singubaba sithi umama wakho umamezala wami sithi umama wakho wona umene akangenani emndenini ngithi mina pho-ke kwenzakalani ngoba sewahamba emhlabeni athi uma ngabe fika emndenini wakhe kwathiwa wena vele emuva la uqhamba khona wona umene ngithi uphi pho athi uyazulazula khona la bese mina shuthi uye lo oletha le ozokhuluma ngale ndlela futhi kube sengathi uba nomshiso uma ngabe siqhama sivuza leyo ngoba mayisenza emzilweni angayisenzekayo bese ngivuka ngiyebika indaba kumyeni wami ngibikela nabodadewethu sikaSibambiso noSoli esinabo akukuzwa kahle khona kodwa ngithole isipini ngayibika le ndaba ngoba abawona amaNazaretha yilo oqhamela umNazaretha ngafana ekhaya so-ke mangibabikela bese ngithi mina okwamanje ngoba isikhathi esikanje masikhahlale noma umlilo okanganani oyephakethi siyomcelela umali into ethelele umnikelo womuntu wona umendo ngithi-ke kube yimbuzi kuba simcelele into ethelele emzini wakhe bese simcelela ukuthi angene abuyele ezidebeni simcelele futhi ukuthi ushambe abasumndeni wakhe bamphikisise isidwaba bambuyisele endaweni yakhe ngoba usekwendele lamathongo kuthe-ke ngicela ukusho lokho kuyisexwayiso sengivukile lapho kulo nyaka kuzoba uJulayi ngifikile lana ngakhona bethunywe imindeni yakhona kaGumeke ngithole imindeni emibili-ke mina yasekhapho mama yasemzini bonke bathi bathembele kumina uma ngifika lana ngithola ukuthi abantu basebenza bazoba basebusuku nasekuseni futhi bavuka ekuseni kakhulu ukuthi masiqeda ukuthandaza umthandazo wakhona kwathi nje sibaba isithongwana kodwa angivezi abantu abakhulumayo bese qhama umuntu oyisalukazi ubethe izandla ngemuva uthi abantu bayakhohlwa ukuthi thina kade sasihamba siyakudinga ukuphumula sebazenzela izintombi kanjani lana uthi ngisho ekuseni lozokusebenza ifika ngo-5 ngathi mangivuka lapha ngathuka kwakhe ngithi ngophasipoti ngabagagesi mangithi ngathola ngempela ema-toilet ukuthi omunye usisi kanti sile emahhotela asekamba ngo-2 siyosebenza khona njengamanje ngo-3 sokuphamisela imshanelo egcwele la drink njengoba ngiyila futhi emva komthandazo wa-4 futhi kusuka kuqhama omunye mama ukhuluma oveze khona uxoxela umuntu esekhaya uthi sengikuyogeza maqeda lana ngifuna ukusebenza abantu beqala ngo-3 ukusebenza bese ngathi emva kwedodo lakhe kuthi zibaba futhi isithongane uthi kumemeze ukhuluma umuntu wesifazane athi ombuze loyo ukuthi akazi ukuthi indlela zokusebenza ifika ngo-5 okunye maNazaretha lathi ngithema ngiqeda ukuya kuthola udala lana ePalace ngabe ngithi ngiyohlamba ukuzwa ngithi ngicela ukuthi ngizongena engubeni yokuthandaza ngafika emahhotela ngesikhathi ngithole ngayo ngaklina ngaqeda angizongena engubeni yokuthandaza sengathi ngenhliziyo ukuthi ushebe mina ungilapha la
kanti kuzokwenzeka iphutha mase ngipheka imoto impahla ebhotini ingane yami bese icina yitholela bese ngithi ngidlayi ngoba vele uyayazi itholela ukuthi gijima etholela mina sizohamba kusho ukuthi uma ngabe sesiyashaya kungashayeki angasayibiki indaba ukuthi yashayekile mase ngisekhaya ngifike ngibike indaba ukuthi ngihambile laphana-ke angazi lapha ngikhona kusezolini ishelana ngane ngicela ngikhombise uma ukuthi kukhona lapho engole khona kodwa-ke ngokwami ngibona ngathi kuhambe kahle kona uma ngilele ebuthongweni ngibona sengathi ngisekhaya awangingcolile kanje ama-toilet asekhaya angingcolele kuze kuchitheke ngaphezulu isiyabuya lento ukuthi uma ngivuka ngithi yini le ngiyibonayo ithi into ingane manakabeehlezishiwa umshumayeli iyona lasiqhelele siyiphathe kahle le ndawo ziningi baba izibonakaliso kuningi angikwazi ukukhuluma lana ngendlela yokulingana yabona ngokudlulisela amahloma eshowe enkosini umntwana uZulu Bhekishowe nginovalo uthe ubaba besibiza ekuseni nganovalo ukusukuma kodwa kwasefikizwe ethi umshumayeli wathi umuthula uzogula sengisukuma manje ngithi angilethe ngizothi bekufike isithunywa senkosi kuthe kuyisabatha umkhokheli thempelini wathi uyangena 14 sathi amen ngathi mina ngizoyaphi 14 ngase ngithi hayi ngizobona kwangavuma nje ukuthi ngizoyaphi okwasekuthi ngolwesithathu sivalile sizovala ngolwesihlanu ngolwesithathu sihlezi lapha nabasebenzi sizohlukanisa ebesidlala unyaka wonke bese kuqhamuka isithunywa sasezulwini umuntu ophazamisekile ngokomqondo ubaba omdala sekhulile ebesakhuluma ethi wemama uyangena umdedele mhlawani awusithule ngiqalaze icicilezi angiboni ukuthi ziyazi indaba yenkosi yasebuhleni ebesephinda lo baba ethi wemama uyangena umdedele mhlaka-1 bese vele ngiqalaza ngimbuka ukuthi ameni kushaye uvala kakhulu bese ngiyathula bese bangibuka laba ngithi mina hayi kusho ukukhuluma laba ebesephinda futhi ngathona ilungisayo ngapha abhekele ebesephinda iphenduka ethi wemama ngithi nasekhala umphefumulo kuyahamba njalo kayiwe bese ngithula ngithi uqalaze futhi aphinde futhi wemama ethi ngingqolaphi wemama ngithi ekhala umphefumulo kuyayiwa bese vele ngaleso sikhathi bese ngithi hayi 14 naye-ke manje ngoba vele siyavala ngolwesihlanu shuthi fanele ngiye 14 ngiyigwala-ke mina bangcwele ngiyasaba ngathi ngoba isithunywa sankulunkulu lesihambe ukuthunyelwe kimi noma abantu bakithi kuthe sengifikile ngifika izolo bangcwele ngijwayele ukufika lapho ekhaya emphefumulo iy'nkuleko sayiletha ngoJuni saphinde saqedela ngoNovemba ngithe sengifikile la elaleni kwami emva komthandazo ka4 ngezwa abantu bayaxokozela ebusuku ngilele ngithi nawo ngobani ababangusini wangaka emva komthandazo ka4 bese bakhona lethi awu kushuthi kuyasebenza ngithi kodwa ngesabatha bese ngithi ngizama ukubuka basebenza lapha emosheni kunasize nje kungabonakali ukuthi obani kodwa abantu besilisa bebengibeza besebenza angiphinde ngibale bese sisangele bese kuvuka umuntu emva kwami mangimbuka awu usithe esihambisana naye kodwa futhi uyangithinta ulokhu esendela ngathi naye uphazamisekile ngokwengqondo manje ngiyasaba-ke mina bangcwala bengigwala kuba ngathi ufuna ukukhuluma ngezandla bese ngivele ngiqashe ukuthi hawu mamkhokheli nango umuntu usiza mamkhokheli avele sume naye agcwale itende lonke ngithi bembambe-ke abangcwele bembambe alale phansi kodwa into engixakile abangcwele umuntu akapheke njengomuntu owapheke kahle isinezakhe sakhe side ngathi mdala kodwa ebusweni udadewethu bengihamba naye ngokubuka kwami sengile kude ngiyasaba ngiyaqhaqhazela ngiyakhala ngithi nkosi yami ngicela mama umkhokheli ukuthandazele lo muntu uyagula ngokwengqondo bese vele ngathi ukuthi dlengelele ngimbone evula amehlo ngathi kuyahamba lokugula ngilethe lokho bangcwele ngoba ngezwi lesithunywa senkosi bengisibone ngolesithathu
ngasekhumbula ukuthi konje ubaba wake waphazamiseka ngomqondo ekhanda waze wahamba emhlabeni ukuthi odokotela akangabe sayiyeka into yakhe ngoba kumele ayeke into yakhe uzogula kakhulu ngokomqondo sengisho udrenkile owayejala ukuphuza wawuphuza waze wahamba emhlabeni kodwa yathi mekuphuzile uvukele sibone ukuthi uyavuka lokhu kuphazamiseka kwakhe komqondo ngiyacela uNkulunkulu ashembe ukuthi lo ehambe ngokuphazamiseka komqondo uNkulunkulu ashembe akususe umqondo aphelele umqondo wakhe amen. Ngiyakhetha inkosi yasebuhleni uThensile wakamkhoza ngokuhlala ngihlala eBhetali eMpumalanga Province. Ngokwesibili ngifika la ekhaya ngathi uma ngiqala ukufika ngo-Agasti ngangigijima ngishaywa umama wayengithuma la athi angihambe ngikhala umphefumulo ngilokhu ngisaba. Ngafika la ekhaya ngangithunywa ukuthi wathi umama uboshiwe selokahamba emhlabeni indlela abayiboni. Ucela ukuthi ngiyomsiza ekhala umphefumulo ngiyomlekelela ngoba wenze aboshiwe yey'ngane ezimbili. Ma ngimbuza ukuthi mama le aboshiwe wayenza nini ngoba mina ngazi ukuthi sibathathu abanye abathathu bashona. Cha mntanami ley'ngane ekuthiwa yenze abortion ngangihlela umndeni. Mayifika ingane kwilanga lokuthi kumele ihlale esibelethweni sami umjovo uyishaya ibhekeleni. Iphinde ifike yesibili kumele ihlale umjovo ushaya ibhekeleni. Ngathi ngizokwenza njalo ngafika ngoNazaretha la ekhaya ngakwenza ngoba ngafike ngaxoxa kubaba ngabuza ukuthi kwenziwa kanjani bangichazela. Ngathi kulobo busuku lobo ngilele ngabona ngihleli la phakathi ethempelini ngathi nje inkonzo ufunda umthandazo okwamajiya nobabuyazi wezulu babe lapha kwami bathi ngike ngahlala phansi ngoNazaretha ngaba yishosha. Manje uma belapha kwami lesandla sami saba-right la ngakhona khona ihlangothi besingasebenzi. Ukamajiya ume nobabuyazi wezulu uthi ubabuyazi wezulu wemajiya siza lengane hamba olanda le mthambo omusha ngoba phela lo mntwana unenkinga kwangqamuka umthambo oqhamuka ekhanda wehlele engalweni. Mina siwuchumele namhlanje aphile lesandla singaphinde simhluphe. Weza bamajiya nalo mthambo angimazi wayewuthathe ngoba ngambona sawuphethe nje wangathi bayawulungisa lo mthambo la kusuka la kule ndlebe leyabo right kuza la isandla saba-right. Ngiyabonga. Ukuthula bazalwane igama lami nguThokozane usenokwazi ukuthi ngingabamsomo. Kusho ukuthi ngizocela ukuxolisa umngezi uzohlambuluka. Ngizocela ukuxolisa umngezi uzohlambuluka emanzini. Ngicela ukuhlambuluka umngezi engelosini ukuzodlulisa isibonakaliso uBhombela angikhombisa sona. Futhi besiza nendodana yami siza la sizokhonza ekhanya emphefumulo ngelinye ilanga ngisebenza ngaphandle. Kusho ukuthi-ke uBhombela wayefika-ke ebusuku umoya kaNkulunkulu washo ukuthi-ke uSteve Biko sebekhona. uSteve Biko wafika lo wadlula ngo-1976 wayeseyasho-ke noMartin Luther King ukuthi sebekhona. Ngase-ke ngiyomubheka-ke noMartin Luther King ukuthi kambe ubani laba ababelwela inkululeko. Uthi bakhona kuphi ephi? Bakhona la ekhanya emphefumulo. Wayeseyasho kumoya kaNkulunkulu ukuthi-ke umuntu njengoba babelwela inkululeko umuntu babe abantu abalungile kusho ukuthi babe nomoya kaNkulunkulu njengoba babele. Bese-ke ngicela-ke ukuthi ngihlambulukele nobaba wami kusho ukuthi benza iy'nqumo besakhula bezinsizwa noLusifa ngoba kunenyanga bayayihanjwa ngoba kunobaba wakhe owadlula emhlabeni wasethi umkhulu ingoma mina ngisezulwini wayesho igama lale nyanga nendodana yakhe. Ubaba wami sekuphele 13 years kodwa edlulile emhlabeni kodwa ngisahleli naye ngoba wadlulela lapha engihlala khona. Useyasho ngiyambona esibonakalisweni
useze waba into la emqaleni yokuthi ugqilazekile nalempilo ayiphilayo ngaseyithanda. Ngiyacela ukuthi uShembe ngicela abakhulule bonke labo bantu abanjalo emndenini wami bese ngicela ukuthi ngoba kuyasinda kakhulu bese ngicela ukuhlambulukela namakhehla lawa esayidini labelungu elalingesihluku kakhulu ikhehla nendodana lalimhlophe lihlukumeza abantu besifazane. Ngiyacela uShembe bese yangikhumbula akhumbule bonke imindeni yami bese ngihlambulukela umkhulu wami engamazi ukuthi uvela ngaliphi isayidi ngithi mangifike ngibemhlophe ngimbone sephethe ithusi. Ngiyacela ngoba ngigcina sengiba yisitha ngingazi ukuthi kwenzakalani nala ngihlala khona. Ngiyacela kuShembe-ke abe nathi sonke amen. Ngiyayikhetha inkosi emthethweni bophama unyazi lwezulu. Bantwana bahle basezulwini siyabonga amazwi amahle nakuphila nahlakaniphile esiwabela unyazi lwezulu nomlomo abantwana bakhe abakhethi bazokhuluma kule nkundla. uShembe ayakhile wayibeka la ezweni lasemaqadini ikhaya lomphefumulo. Ngicela abashumayeli noma ihlaliso ukuthi ngibhekele isibhalo sabafana bakaJakobe 5:25. Ngicela ukufunda la amavesi abhalwe unyazi la 156 ikhulu amashumi amahlanu nesithupha. Sithi vuthelani icilongo batsheleni sesilizwile icilongo lezi lakho mazilazi zonke izizwe. Uma uJohn uya kwesithathu lithi bavuseni abaleleyo lizwakaliseni izilaka nibavuse nabafileyo liyakudunyiswa ngabanjalo. Vuthelani icilongo zililindele zonke izizwe emampondweni makube njalo mazilazi zonke izizwe empumalanga makube njalo nasentshonalanga makube njalo mazilazi zonke izizwe ziyosheshiswa ngumsindisi. uShembe zonke lezi ihlabelelo ayibhala la asikho isihlabelelo ayisibhala ngoba enenhloso yokuthi kuyaculwa. Kodwa konke uShembe ayibhala la kwaxoxa indaba ezokwenzeka enye seyenzekile. Ngicela ungifundele mase uyitholile mfowabo. uJohane 5:25. Johann 5:25. Babenziwe emathuneni Jakobe 5:25. Johann 5:25. Amen. Johann 5:25. Ngiqinisile ngithi kimi. Ngiqinisile ngithi kimi. Isikhathi siyeza. Sesikhona namanje. Manje lezizukulwane simina nawe sesikhona lesikhathi okukhulunywa ngaso. Lapho abafileyo bayabulizwa izwi lonyaka. Lendodana kaThixo. Lonyaka ngicela uJombe 48. Lelo 28, Jombe 28. Lapho abafileyo bawulizwa izwi lonyaka. Ningamangali ngalokhu. Isikhathi siyeza. Abayakulizwa izwi layo. Lonyazi. Ngaso bonke abasemathuneni. Bonke abasemathuneni abawulizwa izwi lonyazi.
bathi abenze ukulunga bathi abenze ukulunga baphumelele ekuvukeni okuphilayo bathi abenze ukulunga baphumele ekuvukeni okuphilayo abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa abenze okubi bavukele ekuvukeni kokulahla nyabonga kunencwadi la ekaJobe 8:8 ithi lencwadi lapho insuku zethu ziyisithunzi nje emhlabeni kusho labokhokho bayizona esibafungayo esibenzele imicimbi esihamba nje namhlanje njengoba tshona ilanga siyobenzela imicimbi ihlango okhokhokazi siyobenzela idwaba siyobenzela ingane ezincane zayizona ezihambe nazo ishawe imindeni yangaphambili emandulo ukuthi abawathethanga amaqalana siyozenzela ihlango siyozenzela imicimbi emkhulu sohlaba inkomo nga7 nga5 omunye asabhanqa athi ngenzela ukhokho ngenzela umkhulu ngenzela ubaba ahlanganise ingane noyise nomkhulu into engathi zibonakala ngisho endulo ukuthi ungahlanganisa abantu abangazange babuthwe ndawonye ukhokho wakho akabuthwanga nomkhulu umkhulu akabuthwanga noyihlo awukwazi ukwenza umcimbi uhlanganise wengane nendodana noyise kusuka umsindo lapho usho ukuthi la esibayeni kuyofika umkhulu ivio likamkhulu la ibuthwe nayo phatha sekheli kamkhulu segule kayihlo sowubulele umsebenzi kakhokho nokamkhulu abahlanganisa labantu bayizingane na kuphela ukhokho umenzela umcimbi kanti ukhokho umenza nje ubulewe abangaphambili ngoba bezazange abanalo ushembe namhlanje uzothatha amacala abantu abahamba bengakwenzanga ukulunga bavukele ekulahlweni balahla kade kukhuluma nini nango omunye ade ekhuluma nje manje ngehla ngenyuka ngiphuma uthi ubona umkhulu wakho hlale esihlahleni neyilwane sesikhwameni ngizwela inhlazuthi isithi akanikeze abanye ayifune nalento ngizwesho njalo khona inhlazuthi la nathi akayifune anikeze abanye yini kuzovezwa kuwena fanele kuvezwa kuwe ngoba uyilo muntu ekhulunayo ukuthi sifuneleni abathunyiweyo kuthiwa kufunwe umuntu othunywe wena othunywe emzini oyingcwele laba abangathunywe emzini oyingcwele bazohola abantu ngoba njengoba kuthiwa kufunele abaholi abakhethiweyo abathunywe hola abaningi ngisho iy'bozi zakini ifuna wena othunyiwe emzini oyingcwele la ukhuluma khona abantu waze wathunywe emfuleni wasezulwini ekhala emphefumulo amen manje abantu abafuna ukugeza ukuthi abayeba baye kufoye lo hlejwetile njengamanje obasumile baye kusiyo emsakini lezi sizokwenza isihlahla njengamanje akho nkulunkulu nje lapho baye kufoye lo wasenoyiroma njengoba khona iroma uzobasiza ngalo umuntu ngoba akukho lokhu lapha emalobeni ukuthi ukhulunywa ngokhokho bethu umfundisi ushiye ngiyacabanga manje usedabone nesimozo semini ushiye ibandla ngoba efuna uzonikela abantu bakubo ngoshiya nomuntu babo manje bangayabona ngeke bayibona mnewethu ngoba leyo nto kade beyiyona ebesizanga ngalo bafuna wena uphethe isibani uyabona le manje ugesi awukhanyi akho sinambuzane esilapha kugesi yoba ugesi ungakhanyi nje akho sinambuzane ake kutshona ilanga bese kukhanya ugesi ayikho inhlobo esinambuzane engayo lapha kugesi nenukayo nengcolile ifuna ukhanya naweyo mnewethu bafuna lokukhanya okumbathile unyazi lwezulu amen akusizi ukuthi abanye abantu bayenzani abanye abantu usiwa kuwe wena fasa ukhalo lakho ube nesibindi mnewethu
ushembe phambi kwakho umfulu phambi kwakho wena usumbuleliwe wathi wageleke wangaya uMajiya lokushaya amathambo kanti mhlawumbe ukushaya amathambo ey'nkuku zakubo bathi bazokutshela ngeqiniso kanti bazodlala ngawo lake bake bazama ukucindezela izwi lami lingcono manje iqala bake balicindezela wawubona ukuthi hayi licindezela ngehholo kodwa salehlula noshembe mayonkosi lokhu kuncane lokumkhuhlane ngeke siyeke izwi kaShembe ungadlulisi ngoba bayalidinga abanikazi balo labaphamba besaphile emhlabeni bethi bahlakaniphile bethi bayizazi ungakwenzile ungafunzi bona ngoba bahlulekile babhathwe ethuneni namhlanje abadlulile bayisithunzi isho njalo lo ncwadi angisazi ngaJobe 8:18 uyayithola Jobe 8:8 yeah khumbula isizukulwane ukushemba ngikhumbula izizukulwane sihlabelele sitheni ngathi hlabelele ushumela bonga uJobe nganazaretha nezizukulwane zakhe ufanele ukubonga mana kanye nezizukulwane zakhe egcineni bonga uJobe nezizukulwane akushongo ukuthi lesizukulwane izizukulwane ukunye lo izizukulwane ubuningi lo khumbula izizukulwane ukushemba wesikhumbula izizukulwane ake ubuze esizukulwaneni saphambili ushembe ake sibuze boyise bokhokho besizukulwane sesihlanu nesesithupha uqinise ufunisise uthi-ke kodwa siqinise futhi phezu kwalowo labo bangaphambili sifunisise boyise baso kuchaza ukuthi siyadlula ngoba thina singabayizolo nje okhokho bethu abesewenzela imicimbi ingazayizolo kasazi lutho ukuthi indaba kube nje egcekeni indaba kuphindwe kade engane ekhaya indaba ofana bamithise imizi yamadoda bayingcolise indaba ukuthi izinto ey'phindwe indaba ukuthi inkomo ilahleke indaba bonke kuphela abazilutho bafikana ngokunje ngoba izinsuku zethu emhlabeni ziyisithunzi nje bayabalisa bathi ngisethuneni insuku zalo seyithunzi kusho wona nali ithunzi likamkhulu likhwapha lapha eqhumeni ithunzi lawo nje liseyizeleza bahamba wathi bethuneni bona abakufundisa yini uma ubuza boyise babo bona bayakutshela yini ukuthi wetana uyabona kuba uzelo lukhula oluphumethunga mntana ukhokho loya owabulala ingane yakhe wayifaka idwedwe yilo yakhokho loya ohlele esihlahleni ophethe amazinyana akhe lapha atshiyozayo abalozi uye lo wasendulo mntanami bakutshela uthi bayakutshela bawakhiphe amazwi ey'nhliziyweni zabo bavusile phela ushembe bazowakhipha amazwi ey'nhliziyweni zabo amagceba ayahluma ushembe uthi wena ungathetha kanjani icala ngokhokho wakho amagceba ayahluma kungekho exhaphozini na ufuna oyise babo lukhuluma ngokhokho wakho ingceba iyamila lapho kungekho amanzi na wena ungathetha icala kakhokho kodwa lingaphendwanga wena ikhoma ilandane emandulo ngiyabonga baba wathetha lelo cala uthi eswini gambo eswini awutholanga impande noma umsuka noma isiqonga noma isigubhu sesibongo la kusuka khona umsuka wonakala wezinto la kukhulunywa khona ngabantu abahamba bengazange babe nako ukulunga bavukela ekulahlweni labo kuqala abantu basendulo uyabona namhlanje ikhala emphefumulo ushembe uveza izinto thina sithi okhokho bethu babehamba kahle uyawenza amahlazo abantu bayenza kuhle futhi egceke eswini kumnandi ubona kapitela umuzi uphila kamnandi kanti abantu baphila ngokutshwana ney'ngane kuney'nkomo okufunyiwe abanomzane baze bakhethe futhi kuthiwa babezinduna kanti abantu bathwele babizwa abanomzane uyabona ihlazo abantu bathi bekhohlakele bese kuthiwa abanomzane bese kuzothi labo abanomzane bangempela obabusenza bangenalutho oqhathanisayo ambolima inkomo endini ngakhumbula lenkulu sasike silima inkomo endini kodwa lapha aboshela ispan 6-8 la ikamlima inkomo endini ushaya wapilashale sithi asiphumule ikhethe seyikhathele inkomo kodwa kutholakala ukuthi lo lima inkomo endini anamfakela ukwenza ngokwemvelo lo lima inkomo eziwu-8 lezi inkomo eziwu-8 zigadwa iy'lwane lapha ekhaya kotikolosha amafutha ey'lala ukulawa ingane ey'ncane zenza umkhombo kuthiwa izona ezolusa iy'nkomo zalapha ekhaya uyabona ukuthi siphuma esijwini esinzima kanani umkhokheli wami oyingcwele
uyabona yini mayethi umuntu hawu lapha ekhaya emphefumulo ukhuluma ngento ey'ndala uyaphi wena angeke phela udlule ethuneni akwazi ukweqa ugogo wakho omdala lothi into ey'ndala akwazi ukweqa uyobhathwa nawe ethuneni ney'ngane lapho ey'bhathi nize niphumele ngaphandle kwethuna sekunuka iququke uma sekuphumela ngaphandle kwethuna nani mvelile ngibonakala ngosizi kithi ushembe unyazi lwezulu ufuna kuzokhuphula leyo nsini enzalo njalo kuyoqaqala amafindo phela into esiyicelayo kubona ethuneni abamusi lobetha sobahlambukela abasiphe phela iy'nkomo mayonkosi khona icala elidinga ukuthi kufundiwe ekuseni edinga ukuthi akubi bikho into ethele ngazalichitha igazi ushembe usesikhululeni usethi nani engenawo amandla thathani lezo y'nkomo befuna ukuthengazi iy'mbuzi ninikele ngazo lithi imbuzi usho ushembe ukwazi ukuthatha impahla yasezulwini azoyenza impahla emhlabeni iphenduke ibe yilona igazi khona akubikho into ethelele ngazalichitha igazi ushembe uyachitha yabona lezi nkomo ezihamba ziyashembe ziyohlatshwa ngokwasezulwini zithetha amacala amadoda mayonkosi futhi ngokomthetho nje umufana nami ungaqondi kahle isimo sempilo yakini usuzwe kahle ukuthi kini kwakukhona ababecupha kukhona abantu ababenza iy'fungo ney'nyoka kukhona abantu ababethatha amakati bawaqothe khona umuntu okhulume into ebuhlungu lapha yona yena lendoda le ethi izulu zasavele uthi babethatha nje amakati bawagaye bawahlanganise nembungu wengane kuphumani lapho uthi sisewenzelani uthi angangenzela kwakho umuntu okushaya abantu nge-stroke ekati yabona namuthi kancane ukati kuthiwa kunesandla esiwukubala uthi ngangenzela ukushaya abantu nge-stroke awuzukuthule babantu uthatha amafutha engane uthatha inhlabathi engane uyihlanganisa nekati egayiwe imikhubezo kodwa ehloniphekile namadoda ukhona kuthiwa ngapha unomza wasebanimali yiye kunabanye umzana ushiwe ikhohlakala kuthiwa abanye umzana abahlele ey'hlahleni nekhwaba nabalozi kuthiwa abanye umzana bayesatha ayikakhona abanye umzana zintshumayela umnomzana angempela kuthiwa awulakhole loyo kodwa lo ogangayo kuthiwa umnomzana kuthiwa uyindoda ngowasebanibani uyindoda ngani akusho ngathi ngurubu ngowasebanibani ngoba wenza uyafosa ubulwane babezayo kodwa yasho inkosi ilanga lokhanya ukuthi isikhathi lapho kuzohamba kuzala izukulwane esihlanekezele esizothi into iyimbi sithi yinhle sihalasele siyishale size siyifakele amafulawa uthi into elungile siyishale totoyi nangahayitotoyi sokunjalo wathi uhlele eqinisweni nje bavukela hayi ubanjani wabakhali uyazi khona umuntu omhlakanje wasezulwini mawubheka yini ongayisola onyazini lwezulu uNkulunkulu ma ekhaya ukhaliswa yena ukuthi siyamsola ukufa akasolwa yithi sodwa ikamadoda ahlele ey'hlahleni nale kodwa ukafana usiza manje ngoba ungenji nalezikwame ney'lwane ngaphezulwini lakhe ayothi ngijikele ingqondo yakhe pasobondoda ungalowo uthi awufuni ikhwama ebekuhe ungalowo uthi njalo wedede nje wehlele ehlahleni ey'thethe zibhrudu zezimboza wente faneleze cela amandla kumbe nqanga uthole impahla uthi inkosi ngicela ungethulele ukhokho wami lo othwele ikhwama bese uyalandela nkosi uhamba ngomthambo uyoziyobheka kuloku yena waqala ukuphemba lento ekhaya mayibona nkosi uyezwa kodwa lo mfowethu uyezwa lo mfowethu othe akayifuni ikhwama wasekho wanikhuluma uhamba uyezwa phela uyaqandula uyezwa cela amandla wena ningaluleseli bengasukumi phansi wena ebizayo othi ma uyibize uzalishaya izandla ukubhabhayisa kumele yona iyachathi iyabiza akuyekele lo selula uthenge imbuzi ma ebufuna inkomo ngalezi ikhwama zakho uzomnika futhi amandla phela into abayifuna kuthina bafuna isibili bayesaba usizi sabe uzomnika izifo lakho uzomcaba unkosikazi usitshaba ayabalisa ungeke ngizomnika lokho ucabanga ngiyaqapha
ungadlala umathela ukuthi hawo kasuthi umuntu kwazoyedwa hawo funeka abafazi abathathu abanye usho kodwa lapha ekhaya kunezalukwazi lapha ekhaya ezahamba ziqhuqumulokazana zibabhubhise ufaka amakhosikazi azaba u-4 azohlala phezulu kwenkukho ezayihlala amakhosikazi ayekhohlakele eqhuqumulokazana lo nkosikazi wakhe lawo makhosi bakuqala bazohlala bakubani bakhonale ngoba kuneqhuqhu lapha endlini ungakhonisa kwazi ezembulalana abesethi umntana engumnikelo umuntu uzojaba isitheni nami sangehlula isitheni kahle ngiyaxolisa ukungena kusona kodwa ukuyenzeka ukuthi uNkulunkulu achilizele ngakhona ukuthi kahle isithembu esasiyisithembu nalo igama elithi isithembu kuyafunakala singumushe silibeke kahle ukuthi wakusuke yaphi kuthiwa isithembu ngoba emandulo wangashiya isithembu kwakuthiwa qoqa abafelokazi umthembu owayeqoqa abafelokazi abafela amadoda bese baqoqa babeke emva kwabo wagcina sekuthiwa uma wenza le nto lo wenza isimthembu lo wagcina sekuthiwa isithembu kanti umthembu asimazi noma wayeqoqa ngobuhle yini noma wayeqoqa amakhubalo yini noma wayephosa lapho ketuka indoda esathi unkosikazi wembone ebomvu ambaka emva kwabo kodwa yiyona indoda yaqhamuka nalokho ibe nabantu besimame abayinqaba emva kwabo kwasekuthiwa nenza isimthembu kwasekungazi thina yisi ukuthi isithembu ngogana amakhosikazi evile weyodwa cha kwangashoda kwangashidi isithembu kwathiwa nje ugane amakhosikazi evile kwamabili kwamathathu usibani bakhe mayibona Nkosi hayi isithembu kodwa-ke ngoba ulimi phela selazelaJwayeleke fanele sikusho-ke lokho ngoba sekwazwabhala nje emabhayibhelini kwasicele abafana baka-Israyeli bakubhala khona uma ufuna isithembu kwenza kanjani ubhalile kodwa ukuthi ushembekele mayikhanga ukuthi sasidabuka kanjani njengoba sasihlala ngokuhlambuluka ngingavulekanga yingoba kwakungeyona into okuthiwa iwumthetho noma mongazange uyenze kuphelile ngawo kwakusukela emadodeni amadoda amanye amaningi ukuthi ushembeke ayefa enengoduso ahamba empini angabe sabuya mayengasabuyi lawo madoda empini ithi inkosi yamaNazaretha mayixoxe kwelingwevu ney'ndedane zamadoda ithi bantu bami kwakukuhle endulo ngoba umuntu angathatheki yena ngumhobholo othi okwananga inkomo eningi namthatha enzomona wayesuke ethuniwe umuntu ukuthi cha thathela usibanibani ngoba waphuma empini wangabe sabuya kanti engakaganwa mganelele mhlawumbe uba umncane umkhulu ukhethwa lawo madoda bese kuthiwa mganele bese kuthiwa makhelele ingakho imizi yayibizwa ngamabizo awo ayemahle umkhulu wakho uma ngabe kwakunkanini kuthiwa loya mzi sowaphile kwakanini uyena wayigadeni ubaba wena wawuya nje wenza umsebenzi wakho kwangekho kuxatshwana kwangekho lutho ngakho-ke uthi uNkulunkulu wasekuhleni kwakukuhle lapho hhayi loko buhobholo wadalwa yini ubuhobholo wadala lapho abantu sebethwele abantu sebethola imfuyo ngendlela esheshayo agcine sefuna ukumdlula mina usibanibani funa ukumdlula mina usibanibani useyenza kanti useyenza ngenkalungo abeselanda iy'nkosi vuke cabanga ulanda umuntu kanti uqoshiwe nakuwo ulanda umuntu nawe nemikhuba yakubo bese bebulalana namhlanje abantu bazalwane esithenjini bayinkeshezana abantu abathi isithembu sabona sipholile isikhathi esiningi kuba nekids yini yabona ilezi zinto ezazenzeka endulo ngoba abanye babengasasenzi ngendlela ehlambulukile nangendlela yokuthi babethuniwe ukuthi uganele usibanibani angikho-ke kakhulu lapho kodwa bengithinta ngoba izinto lezi namhlanje eziwubulela umuzi khona imizi eminye ingcosana imizi esithembu ehleli ngenhlambuluko nangenhlanzeko iningi layo ihlabheke phakathi ngoba kwabulawayo yilowo nalowo thana sesitholile sesiye kumajehofu kwathi athawumba omkhulu wabulala nomncane iy'ngane zamancane sezifuna zipheke rent
funa ukubhuqa nazo la ufuna uzwe indoda indoda-ke eganwe kanjalo iyangena nezulu lomndeni ngoba iza nemvunga phela bathi wona lamakhosikazi owaganile yabona manje enzeni abulalena wangolungisalele emnyango la phuma bamxoshe ezulu lomndeni useyantanda undini laseleni asenandaba mayesevuka komajiya abanamehla apopola abathi hamba nomndawo wena khona udla amagobongo ngathi into enonini-ke lapho khona unyaka zawuthi ngempela ngawazi adla amagobongo ubuze ukuthi mayesedla amagobongo loyo yamkhulu besethethiwe icala lapho lo amakhosikazi akhe abulelene uyichaza kahle induku yamagobongo angcoba kuthiwa kunika yena uzayibala induku athi inkukhu ezimnyama ziyavelela zithi mazibona umaje iqhamuka zibaleke zonke okwezithatha thina esimnyama phela makuthiwa kudla amagobongo kufanele ugesi ezinto ezimnyama nezibangele imikhuba yonke njaleyo makuvuka isalukwazi sasibulala iy'ngane siqamela phezu kwegazi lakho masoyodla amagobongo kukobe sikuchaza ukuthi leso salukwazi sesiyekile ukubulala ingane phela sayibulala ingane imile phambi kwazinqumile zithi wasibulala phela wona uyizulu lakho uyazi le nto ibuhlungu ifana nani ifana nabantu laba ngiyaxolisa ukusho leyo ngoba ngakubona kwenzeka kumina kwangihlupha sengisholo kuwele okwaziyo mina ngibonile mina phakathi komndeni wami uthi umkhulu nomkhokho makade ey'nyanga labantu bonke kade belashwa uyena bekhenjiswa uyena mabefa bayakuyena nileniphilayo ngoba nileniphilayo phela ukhokho wenu uyithongo leni uza nazo azohlala nazo lapha phakathi kwalo muzi oduwakele komkhulu bakho bese ziza bose bonke abantu bamkakho ngempela komnumzana bamkakhe la egcekeni kini uyabona ingane iphutshuka phakathi kwemini ngoba ngaleyo thuba kuthiwa nangu uNkulunkulu wena afanelekele owenithatha endlise ocamu nofezela namabulu namabili enigcaba namafutha elwana abanekele abaya abantu kumfelinqaba uyabona ukuthi sithwele kanzima kanjani kubantu ababayahamba bethi balapha abantu mhlawumbe ukuze kube ngcono babalapha ngempela kamakhambi labo bagcine sebafake ukufa egazini labo kuba njalo khona isihlabelela ngiyahluleka isihlabelela kama umshuma khona ngihlabelela lezi sithi wena uyathanda ukusilandela sikubani isihlabelela awusihlabelela bese uyasilalela 141 awusihlabelela bese uyasilalela sithini mfowethu
uyabona manje ukuthi imali uqala manje ukuthi imali uqala uzwe inkolo manje nawu la ngempela ngangithunyele khona wawuthunyeleleni emzini ongcwele ngathi khona abantu abathi sengiqedile nesingakwenza ukuthi nokuthi sengizengawumfundisi namhlanje sengizengawumvangeli namhlanje sengiqedile ingakho kuthiwa yikho impesheni ngoba awakafiki lento ekhulunywa uShembe wena uyathanda yini ukusilandela ukuya eqinisweni nalo iqiniso uShembe eliveza kulo muzi ukuthi hayi bo thina siyikholelwa thina khona abanye ngangabezwe hayi babheke lapha ekhaya emphefumulo babe ngayikholelwa ngani inkolo kaba obani abanikazi benkolo uthi uShembe bantu bami ingubo yami engiyimbathayo emphefumulo abazalweni kwawuthi inyanga yezulu ili thina boShembe simbatha imphefumulo abazalweni emhlabeni sihlobe kwazo kabi kathathu ngathi thina sigqoke bemhlophe sokwesihloba nje ngoJanuwari ubuka umhlaba wonke ukuthi nangishe sifanele bemhlophe kodwa uShembe ingubo yakhe egqokile abazali bethu uyawazi uShembe ugqoka ukhokho wami owabulala ingane yakhe wayifaka isigwebo emlonyeni uyimbatha kanjani uShembe ingubo enjani owami nowakho-ke uyimbatha kanjani ingubo enjani uShembe uthwele kanzima ikhonto ezinhle ungabona esijabulisa ngenyazi lwezulu phakathi kwethu siza ney'nto ezinhle ajabule ngoba uNkulunkulu akafuni isidumale kodwa uthwele kanzima uShembe akezele lo ngako kwathiwa uswazi ngamaphamba uhlezi emncane kwaze kwathiwa yindlamhlathi kaMayisi umuntu odla imhlathi osuke enze njani umuntu osuke enze njani odla imhlathi kuthiwa kuze kuqhantshe imbani la enhlafunweni yakho uqhantshe imbani osuke njani akazi mina lilanga entunyazi like hlale iqhantshe imbani nayo asimnaki kodwa nonyazi lehlale iqhantshe imbani umothi ujulile manje awekho uhleli naye la ngokwenyama simbonga amehletho kona kanti uShembe ukude mhlawumbe uphansi emathunjini omhlaba uyolanda ukhokho wakho wagqitshwa emandulo kwenziwa uyifungo nakwathiwa nje inzala lona asifuni lutho elunga ngayo imina nawe njalo umntwana wase-Afrika ingakhetha uShembe bantu bami indlela incinyane nanjengabambala wena uyathanda yini ukusilandela ikhona-ke lama ubheke ukuthi ngempela kwasho indoda endala emfundisi othembekile wathi ayazi kwangathi ngiqala ukukhona hayi wakusho nje umfundisi umlunga lethala li umfundisi umlunga wathi yazi kwangathi ngiqala ukukhona efikela ngaphakathi yini wezwa unyazi namthatha unyazi amletha emzini wakhe la khona ezozwa khona umthetho oqala womuntu ofuna ukuthi abe isikhonzi kaNkulunkulu ngeke ube isikhonzi abazali bakho bengasona isikhonzi kuthiwa incwadi edifunde la kuthiwa uma ulibo lingcwele uma kungcwele impande nawe uyobangcwele uma okhokho bethu bengasathweli ikhwama ezinabaluzi nawe uyobona uqine ekholweni ungakhola kanjani umuntu okuye phela mawuthandaza mntwana mnazarayithe oyingcwele ukwazi kahle kamhlophe ungayikhohlisa awukho umthandazo owezana nje entinini weNkulunkulu hayi umthandazo udlula kwabakini ingakho nabafana baka-Israyeli bathi uma sebedukile babuzwa ukuthi bathandaza bathini bawusho umthandazo wase uNkulunkulu ethumela abaprofeti oJeremiya hambe uyobafundisa lapho bayeke ukuthandaza uThixo wabathumbi babo ababathumbile ababize oyise noyise mkhulu baqala bathi uNkulunkulu waDavide uNkulunkulu waAbrahama uNkulunkulu waJakobe uNkulunkulu wamakhosi ezwe lakithi oDavide wayesebaphendula uNkulunkulu ngoba babebiza isekelo zempilo zabo oyise noyise mkhulu wena uzobiza muphi uNkulunkulu uzobiza uNkulunkulu kababa uzokuya kubiza uNkulunkulu uShembe uthi uNkulunkulu uShembe cha uNkulunkulu usekela ngoyihlo noyihlo mkhulu babo oyihlo babo wena wathanda lengane yakhe kumemeza uhlelejele ifuni ibiza wena njalo baba awungidlulisela uhlelejele mhlawumbe wazophinde ushitaba uthi awukhuluma ngathi uNkulunkulu akhulule mina uzodwa akhulule wena
Ushembe uzosifundisa lokho lapha ekhaya emphefumulo ukuthi ukukholwa kwethu sizosebenzela bona ukuthi sibancengele kumvelqanqanga mayibona Nkosi ngoba bahamba bonile beyibulela imvelo kaNkulunkulu kodwa siyacela nakubo basilalele yabona inkundla yabo leyo lethu bezwa yonke into esiyikhuluma lapha phakathi akekho futhi ethuneni ongawufuni lo muzi ithi inkosi yamaNazaretha ikhuluma ithi inkosi yamaNazaretha ikhuluma ithi inkosi yamaNazaretha ikhuluma ngomunye wabantwana uthi bantu bami sithi masithi siza noyihlo omkhulu benu nogogo benu sibakhiphe esihogweni ngosuku lesithupha mase kuzongena isabatha usuku lesithupha phela yile lesithi nolesihlanu uthi siyafika phakathi kwenu sifika kuvutha umlilo iNazaretha ligqokile ivutha umlilo usethi la emzini wami tshela abashumayeli ukuthi abatshela abantu ukuthi abantu abahleli la ekhaya emphefumulo iNazaretha yabo abaqala ukuyilungisa kusukela ngesonto umsombuluko uLwesibili uLwesithathu uLwesine sa-ayina umNazaretha ngoba uthi thina sithi masifika nemindeni yenu masengena isabatha siyifithi iNazaretha yenu ivutha umlilo bangakwazi ukuza kini ngoba le Nazaretha eniyigqokile basondela kuyo bayithola ukuthi ivutha umlilo kanti nabo phuma emlilweni esihogweni sizwile vele kancane ukuthi inyanga yezulu yakhuluma lokho uthi umNazaretha agcinwe ngoLwesithathu ukubeka i-ayina phezu kwawo ngiyazi ukuthi kusho lo ngekucela amen kodwa-ke lapho ekhaya sisho ukuthi siphoqanile kodwa la ekhaya emphefumulo sibabizile abantwana abakhona la sabachazela abantwana benkosi ayikho into esoyenza siyacela ukuthi niqale ukuthi kuphelisa abatha nibe niwasha akusasa ngesonto nibe niluki kwathiwa sikakhulu umNazaretha wesabatha awugcina u-ayinwa ngoLwesithathu ngoLwesithathu ungawu-ayini usihlale uphole fake ebhokisini lakho noma uyawuhenga lo wesabatha gcina ngoLwesithathu kwaphindwa kwathiwa asicele iy'nsizwa leza ey'phekayo ngale namakhosazana ukuthi lezi ngane zabantu ziyahlupheka bafowethu lezi ezisehleli ekhaya siye siyikhumbule ukuyikhumbula kwethu ukuthi siyithengele iNazaretha hhayi kodwa ukuthi ugijima mbo uyithengele iNazaretha bese ugcina icala woza kuhlanganisa bakhona abantu abazobathungela amakhosazana iy'nsizwa lezi ehlala ekhaya ubusuku nemini ziyasebenza njengoba nibona kade nidla ukudla nje iy'toni zithi mnandi kanjani kwathi omunye amahewu cha lidliwa amahewu ezulwini idobo leliphalishi nje exoviwe namanzi impuphu exoviwe namanzi kwaphela zili belimnandi kanjani ngathi janona nazehlele indaba lipheke ushema unyazi ekuphekela abazali bethu belingadliwa yithini uma ungalizwanga usho ukuthi bovesi ungalithandi uphuzile awulizwanga kodwa uma ulithanda luzwile hayi mina ngizengaphinda ka-5 inkomishi angizayiphuzi futhi i-3 ungincisha i-3 ungiphidowe ngoba la ekhaya emphefumulo bangijwayeze lokho uthi ushembele asicele abafowethu abantwana abaphekayo ukuthi ngoLwesine ucabanga ngoLwesine emva kokuhlukana kwaLwesine noLwesihlanu shuthi emva komthandazo ka-12 sekufanele baqalelele balungise amabhodwe phela bazophela baphekele abantu iphalishi ekuseni ngicabanga ukuthi mhlawumbe amabhodwe awu-20 lawo esizulu bese bephekele abantu ukudla abazokudla labo abasebenzayo emini bese same time baphekele ukudla lokwesabatha ngoba isikudla manje enkathi nibona ngicabanga ukuthi qhamuka futhi ngoba ngapha nabantwana bavuka ngo-4 njalo emva ka-12 bayaqala kwaze kwathiwa ngisho umthandazo ka-4 ma ubafika besebenza abahlabelele besebenza ngoLwesihlanu ekuseni ngoLwesihlanu intathakusa kufanele kushaye ubani isikhathi ushaye ushaye u-2 sekuphole yonke into egcekeni kuhlale ukudla kuze kuphole kodwa uma sekushaya ushaya intambama sekungena ungena wesakhe konke sekupholile ithi inkosi nenhlabathi uthi masehla nemindeni yenu kufanele sifihle inhlabathi ipholile phakathi kwalo muzi
ngitshela ngento eqala ukwenziwa bebekwenzayo abantwana futhi bebenganako sithe masibadlulisele bathi hayi Mshumayeli vele besikwenza lokho shaya uthembi sesiqedile ubuye nje wanganakela imali sathi ibambeni lapho abafuthi ngabensashintsha ibambeni lapho intombi basebenza abantwana babona bayaluza la egcekeni Amen. ukuthi sihambe sawalanda sabafuna sathi phela sifuna abazali babo nje sibabuze ukuthi izingane niyazazi la kodwa bakhanda unyazi. Amen. Abona abangandawona ukukhawu entshonalanga iningizimu empumalanga kuphi kodwa ngoba fithi phela moya wodwa bakhanda unyazi ngathi abashayini. Amen. Amashayini engavukela ukudlala ibhola kuqala aseyadlala manje ngoba amashayini athiwa wafike ngene ku-level bese ukuthi ngisheli ngilengele ku-level bafana bonke labantu urefa titele ngasengene-level omusha kodwa wona bafanele sebekwenza manje ngoba sebenamakhadi nathwala mhlawumbe sebenomala ngoba ayafana nanabafowethu banenhliziyo eyodwa ngathi amashayini akadidi lapha nabanye baziphi ingane kodwa iyona evamise ukuthi ikhuthalele ingane insizwa kadidi njalo phakathi nensuku makuvula iy'kole iy'ngane iqhamuka lapho so iy'kole eziwu-4 iy'kole ehluka ekhaya zonke iy'nsuku shawa half-past 1 isikhathini half-past 1 kuya-2 12 nje uthola seyiqhamuka iy'ngane la zithi olethu unyazi phethe iy'cathulo ziyithwele kanje zizomaya hayi ukuthi amanazaretha iy'ngane zomphakathi zizodla la uNkulunkulu usefika ngolunye usuku kulo mfana wadidelele ebuthongweni uthi wafika wama ngemoto lapha sithi uma nje wathi ngoba ngeke wasithi ayilungile singena la uthi wangena umemeza isona esikhundleni ukuthi qhamuka iy'ngane zonke zesikole zagcwala zangena wayeseplanela mfana lezi ngane ungayinyakazise lezi ngane iy'ngane zami lezi ngoyiphake kudla wathi uyazi ukuthi eninikele yamashumi nayo kini sihamba nalezi ngane sami siqoqa yonke lemphefumulo odadewenu nabo lezi abantu beyilahle ey'dabuko nabo siyiqoqa ngalezi ngane bayibonkosi angafika mina ngo-12 la ngo-12 ebusuku 12 ungawona u-25 ungelutho kuyiphakanje ley'nsuku ngifika ingane idlala ukarigomo ngo-12 zidlala ukarigomo lapha ziyajoba futhi uyabona bakhathele nokuncane uyokuza pha ngathuka ngathi yinde engiyibonayo abuye ngase ngikhomba umuntu wathi ingane ngempela wathi hayi ingane le nokusikole ngase ngibuka ukuthi ayishembe ngenkulu mfihla ayenza lo muzi ngoba yaphile wathi ingane zangaphela ngase kufika umuntu futhi ukudlala ushembulula lezi ngane ngazange izalo uyayilula amathamba akajomba lakajomba ushana ngenhlabathi kuyadlala ngo-12 ebusuku ngisho abazali bazo bafike ekuseni bazobheka besobheka ingane ukuthi zilale kahle nayi nawo bahamba ogeza ngabona uhlolo lobona nje kusasa wona kaSulu lapho ngo-4 zobembambisana nabo bashaya amanzi ebathroom ofana omncane ungashaya amanzi lakabhaba ebusika lezi ngane nokutayina alifuni ukugeza abazashisa abathi hayi kumnandi kunje Mshumayeli ziyajobajoba ziyageza zibe zihle ushembe unyazi lezulu mvenqangi unyazi lezulu asilisebenziseni ibunyazi siye ulisebenziseni ey'ntweni engasile asiyisebenziseni ey'ntweni eziphilayo mayibonga Nkosi siyabonga kumvenqangi unyazi lezulu lamazwi asiphe wona siyacela uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha asivumele sime la socela isihlabelelo ngihlabelela kamnandi lo Mshumayeli hayi ngicela usiphinde Mshumayeli isihlabelelo sekhulu namashumi amahlanu nahlanu hayi ngikhuluma ngokunye bahleni ikhulu namashumi amahlanu nahlanu 155 uyazi lesihlabelelo uNkulunkulu usikhumbuzana ukuthi-ke phezu kwawo konke lokhu asijwayeze ukumlinda uNkulunkulu silandele ngemumva indlela ingekangako phela uchungechunge lelo uNkulunkulu yambe bakutha musaziqhamazela sekuqala ukubona namhlanje ikhale phefumulo usufuna kwenzeka umlingo labantu baqalanile abantu benza iy'funga emandulo befunga ushembe usayobancenga abaxebule lento adonse aphale iy'khokho ey'nhliziyweni zabo ezasey'nqwabelele
ezizenzayo bethi khona abantu abafuna ukuthi bahambe ngeke mnalungu ngeke ngifuna ukulunga usheya uzawuphala lezikho asimlindeni usheya simlandele ngemuva amen emva komthandazo emva kwenkosi uzosicelela isibusiso kuNkulunkulu inkosi ibusa iguqaba ngcwele ihlabelelo 155 Ah!